Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Ka National People's Youth Front ka kanhun jong kisamla jong kaseng san perthai National People's Party kalasdang penpenklan ya kaseng bat ya kani kalasdang najirang constituency hakaba National President ka NPYF ba Niki Nongklaw wala penskem ya kanungkit kam jong kani ka constituency bat pediang sengo bahaya ki sya kaseng hakani kasngi layo don langru u Emily uba esotun UMDC ubak Victor Rani mat kuwei kinong elam jong kaseng. Terkait ke kuat jongi kalau mbak hau ni uar pulai tonya tristom ngine yang teli kenang benginyo kata kesorkar NPP umum kesorkar Sumbawa kamak dewi kesorkar NPP kenang mbak kejit rekam kan sup ya pi kena samna nyimsuk bangin yarap ya kena samna harbubun berkol so kaweru pengakuan pedit ba nakalian ke NPYF nilai tristom nilai yak semat bat kini tindak macam pernah yang terkait uji minister ula agri bat ula launch ya kata youth policy kani ke youth policy kata ke policy ke ba banyak ai ki guidelines kuno youth mereka kuno kinya semat kan burkom kinya semat Pun di lembaga ni kayu polisi sisen bagi aman apa state nanget ba kamun rak aji mentor shibun nak sama state dulu. Oh, kejingnya lang ni lakwa dengan bekam he. Men kami don talang bro ndrei kaganika lam bobet kami olah tu ini data dia. Wat ada idong injing lang di bare tu nanget benong injing lang bersisok. Pat kejing dia jadi kinong hitam mentah akan kejirang blok untuk NPYF. Nah, kermen begini intrai mat bat mensi penyelam bentur seberang bat berpentiu ke parti bat ya kalau jom nak samla hanya kejirang kong syap anak play kongsan juni Banong Cloud nangka Banong Ben nangka di associate sumi di bawah lang nanti aku beli terpang ru ya Malay jungi bagi kopi Badeng kumju ru ya Babu Victor badai ru local dan isi jungi pa media don rekat barbo nak kapur sakapur aku beli ru ya the veteran and senior most leaders jong kena ke NPP ibala bandai kirang basno menghikai school lani businessman lagi jong ki field bagi don ya kiru ngai play shejarmu ngai play ru ya kini ki para samla ki bangi tukmat parlok ki bangi ya school lang chuang ne boni ki bangi ya pulilang college anta ki para nonghikai ki bangi don hakaju ka profession but ki parlok maro koy ki bangi itu durkmat ki bangi trelang hapo ka parti na kapo sa kapo de kalong kajing kajing kendit si bentah ka baide na ka bentah jonga hisin bai badeng niong yang ba Markus pihapan shim ya kane kalengko dengan perkat ya lade ngade puri bare Andre ngadon ka bensi mantre bat masung turu yalade kumandong ba irnieng uri balengkot mo te nangta kabaide pate bat kakam kabanya chakman iba ki challenges ki don shibun ba te kawai ke kentin nga chukwa ban Pasha Ahmad jong kini kekenhun jungi kum katiu apa NPP ni kum kiyut di Batanglung akan ni ka konstituensi jungi nakapur sa kapur ni haban penwit yai Badeng ni haban penwit yai sa Victor ni haban penwit ya pi Banong Cloud ban ya pentelun ya kani ka kam khamha bat kumjur ya kini ki senior most leaders kiba laya ya kam chakmat kiba ya trelang nakapur sa kapur kumno ban ketiu ya kim
Hukum terikam juga parti batang terpancung syukur ya kan kaneka konstituensi jungi.